I pozdrav ljudi, sa vama Šime HD. Danas ću vam pokazati kratki review servera. Znači, sve što smo do sad uradili na serveru, sve novo što je ubačeno, pošto obećao sam ga davno napraviti, ali nisam stigao, pošto smo jako puno posla dali za taj server. I server stvarno jako dugo ste čekali za taj global restart, za te neke spike. I uglavnom to je sve zato što smo čekali neke custom plugine da nam se završe. Pa sad, pošto stvarno jako puno novih plugina ima, jako puno novih stvari je dodano na server, pa bi ja to želio vama sve ukratko pokazati. Pa evo, ja ću prvo krenuti. Znači od same stvari imate YouTube Create, znači za sve youtubere, i KTH Create, znači ko pobjedi KTH dobiva KTH ključ i sa njim može otvarati ovaj Create. I KTH vam se održava svaki dan u 8 sati na večer, znači svaki dan je KTH, možete sudjelovati bilo ko god želi. Ovo su nagrade koje dobivate vam, znači od Kit Overlorda do Kit Hellcraftera. Znači s tim ključem uključavate taj KTH Create i šansa vam je da dobijete, piše vam sve tu. Normalno tu su dalje još ovi vote ključ koji dobivate svakim voteom, znači imate 7 linkova. Kad upišete vote, tu vam se nalaze stvari koje možete dobiti kao lucky vote. Ako imate sreće možete dobiti ove stvari. Ovdje vam se nalaze šta dobivate nakon 20 glasova, 35 glasova, 50, 75, 100 do 175, znači šta dobivate od još dodatnih stvari. Ovo su linkovi na koje idete votat i na njima naravno dobivate još neke dodatne stvari. Tamo su još Common, Create, Uncommon, Rare i Legendary. Novo je dodano na server, znači Enchanter i Tinkerer. Tinkerer dolazi uskoro, znači trebao bi kroz koji dan doći Tinkerer. Znači tu ćete moći otvarati sve što vam se tiče, sve što imate od enchantanih stvari, moćete pretvarati u XP bočice. Znači sve što imate od enchantanih stvari, a da vam ne treba, znači da vam ne treba, dođete tude, kliknete desni klik na ovaj NPC i otvori vam se GUI gdje stavljate enchantane stvari i na desnoj strani dobivate XP bočice. Naravno što imate više enchanata na itemu dobivate više XP bočica, a ovdje je Enchanter. A kako funkcionira sam Enchanter? Isto, kliknete desni klik i imate knjige. Znači Simple Enchant, knjiga vam treba 18 levela ili 400 XP-a. Onda Unique 800 XP-a, 24 levela, evo do Legendary koja zahtjeva 25.000 XP-a ili 91 level. Pa ja mogu kupiti, ja mislim po svaku po jednu, da vidite kako to izgleda. Evo ga, znači kao što vidite Simple, Unique, Elite, Enchant i Legendary Enchantment Book. I sad kad imate te knjige, u njima se nalaze još random enchanti koje dobivate u tim knjigama. Znači svaka ta knjiga sadrži u sebi enchante, znači sve vam govori. Simple Enchant Book sadrži najslabiji enchant. Unique malo bolje, sve bolji, u Legendary su naravno najjači enchanti koje možete dobiti na serveru. Pa kad hoćete otvoriti ovu knjigu, znači samo stisnete desni klik na tu knjigu i otvori vam se knjiga i u chatu vam piše šta ste sve dobili. Znači ovaj Reforged sam dobio u Simple Book. Unique, dobio sam Commander, onda ide Execute, ovo je Guardians i ide Bloodlust. Uglavnom kad otvorite te knjige imate znači Success Rate, Destroy Rate. Znači Success Rate vam je koliko vam je šansa da će se taj enchant aplayat na item. A Destroy Rate je kolika vam je šansa da će vam se uništiti ili sama knjiga ili item koji idete enchantati. Morate biti pažljivi s time, zato što uvijek morate paziti kad stavljate da vam se neće uništiti sam enchantani mač ili armor ili nebitno. Znači bilo koji item želite enchant, onda vam se neće uništiti kad idete aplayati te enchante. Znači pošto ću sad ja ću givat si to će se moći kupiti u shopu, a ja ću to givat sebi u ruku. Znači dobivate ovaj white scroll.
njeg ćete moći kupovati da bi zaštitili item od uništenja, znači kad hoćete enchantat neku knjigu, znači neku knjigu aplayat na item bilo koji. Onda uzmete, evo ja ću uzeti ovako ovaj Diamond Sword, samo da vam pokažem, uzmete taj White Scroll. Taj White Scroll štiti vaš item od jednog ovoga uništenja, znači ako vam se knjiga jedan put uništi, to vam protekta item da se ne uništi, znači samo jedan put vredi. Znači uzmete, stisnete na njeg lijevi klik i bacite ga na mač također lijevim klikom. I evo sad vam piše na maču Protected. I sad gledate, na svakom vam itemu piše, na svakoj enchantanoj knjigi vam piše čemu služi žutim slovima. Trenutno je to na engleskom jeziku, ali ja ću to prevesti na naš, tako da možete vidjeti točno da neki ne razumiju engleski pa da razumiju čem služi. Uglavnom ovo je Reforge, samo ću ga probati ubaciti da vidite kako izgleda, znači vjerojatno će biti Destroy Rate, ali da vidite kako funkcionira ovaj Protected. Znači stavite, evo applyao se, ipak se applyao. Znači vidjeli ste kako se applya enchant na mač. Live Steal, aj probat ćemo njega. Evo kao što vidite sad je knjiga nije se applyala, nestao vam i Protected. Znači zato vam služi taj White Scroll. Kad imate ovakav mač, znači sa 3 već custom enchanta, normalno da želite da vam taj item ostane, da ga ne uništite, normalno da ne uništite takav mač, onda koristite taj White Scroll. Taj White Scroll ćete moći kupiti naravno kod enchantera, bit će ubačen tude za određeni iznos novaca, isto samo kliknete na njega i kupite White Scroll i bacite ga na item koji želite protektati. To je to što se tiče tih custom enchanata. I sad imate Auction House, znači AH, tu vam se nalaze svi itemi koje prodajete. Prodajete item, upišete AH sell i iznos koji hoćete prodati. I sad ima jedna novost koja je ubačena isto na server također. Zove se ovako. Mislim ne zove se, ali eto. Item, upišete samo ovo u chat, znači upišete samo item i kad stisnete enter, u chatu vam piše što ja držim u ruci. Znači tako možete prodavati iteme, stavljati ih, da ljudi znaju šta prodajete, ne znam. Upišete bilo šta item i koliko nudite za ovu knjigu. Evo. I to vam tako piše. I sad svaki igrač, znači kao što vidite ovo, nebitno da nađem nekog, evo ga, ajmo Tin. Kad odete ovako, stisnete T, odete na njegovo ime. Tu vam se nalazi ime, nick, faction, balance, power i kad se zadnji put logirao na server. Pošto je server tek otvoren, još uvijek last login naravno neće biti kad je jedan prvi put se tek konekto na server. Ali tu vam se nalaze sve kao informacije tog igrača. Kad odete, tu se nalazi ovaj title, znači tu treba biti title. I kad upišete ko se crta title, to ću vam još pokazati malo kasnije. Onda kad odete na rank, znači svaki igrač ima kakav rank ima. Tu vam piše cijena ranka i znači uglavnom sam piše cijena ranka i tu piše šta trebate upisati koju komandu da vidite sve rankove koje imamo na serveru. Kad odete na faction, tu vam piše opis factiona, znači koji ste rangu na serveru, koliko online članova imate i koliko je ukupno članova u factionu. Kao što vidite on je sam tu, jedini je online i jedini je član na factionu. Sad šta bi vas još trebalo zanimati, znači kad upišete ranks, tu vam se nalaze svi rankovi koje imamo na serveru. Znači evo ga, ovo su vam donatorski rankovi, kreću od Guardiana do Hellcraftera. Executionera i Warriora kupujete novcima iz igre. Znači kad hoćete vidjeti šta koji rank ima, evo uzet ćemo primjer Hellcrafter, odete tu, kliknete na to i pogledate pregled kita. Znači kad kliknete na bilo koji dio armora odvede vas da vidite kakav je kit, a vam pišu sve komande koje ima. Znači ovo su te komande koje ima taj rank i vamo koliko ima homeova i PV-ova. Znači ima 10 PV-ova i 15 homeova. Kad kliknete na ovoga item, znači armor, bilo koji dio, tu vam je kakav on ima kit. Kit možete uzeti svaka 2 dana
I ako imate rank Hellcrafter, imate sve prethodne kitove, znači od svih prethodnih rankova, znači od Warriora do Hellcraftera imate sve moguće kitove. I sad dodali smo još jednu novost na server, znači možete kupiti MCMMOE, spavnere i novac na serveru. Znači komanda vam je _buy i tu vam se nalazi spavneri koje možete kupiti, znači Skeleton Witch, Pigman, Enderman, Blaze, Creeper, Iron Golem. I tu vam piše cijena koliko košta koji spavner, novac koji možete kupiti, isto na plaćanje PaySafe cardom, tu vam piše novac koji možete kupiti i koliki je iznos i MCMMO, znači u kreditima vam se daje. Znači to je što se tiče MCMMO-a i spavnera i novca. Znači, samo da ukliram inventory, znači imamo još jedan novi item koji smo čekali stvarno jako dugo da nam se napravi, to je novi plugin i napokon je došao. On vam je, znači upišete _TNT i tu vam se nalaze custom TNT-ovi, znači nisu kao standardni TNT-ovi. Tu je Gigantic TNT, znači on vam radi veći damage nego obični TNT, znači veći radius ovoga damage-a radi, znači veći radius uništenja. Mimic TNT, on vam puca, kad ga zapalite jedan put, pukne još 2 puta poslije prve eksplozije, znači još 2 puta puca. Tactical TNT, on vam daje 10% veću šansu od običnog TNT-a znači 10% veću šansu za dobivanje spavnera od običnog TNT-a. Znači ako običan TNT ima šansu 20%, vi ćete imati šansu 30% s ovim TNT-om da dobijete spavner. Kao što vidite, on uništava samo spavnere, nijedan drugi blok neće uništiti osim spavnera. Onda Lucky TNT, on ima 20% veću šansu za dobivanje spavnera od običnog TNT-a, ali on vam uništava sve moguće, znači isto sve uništava, ali ima 20% veću šansu od običnog TNT-a za dobivanje spavnera. A Lucky Creeper, on vam daje veću šansu isto također za dobivanje spavnera. Znači ne znam, ako nekog raidate, ako našli ste spavner, preporučam da koristite taj Lucky Creeper, pošto on ima jako veliku šansu da dobijete spavner. Neću vam točno reći koju, to ću pustiti da vi testirate, ali uglavnom ima mnogo veću šansu od bilo kojeg TNT-a i bilo kojeg običnog Creeper egga. Znači on vam ima tu šansu za dobivanje ovoga spavnera. Vam se nalazi Hellcraft bar. Znači popijte napitak i ako imate sreće dobit ćete, znači svaka šansa je šansa za dobitak je 35%. I mislim da je za svaki item, da, za sve jedan kit, znači tu dobivate kitove. Znači možete platiti, ne znam, 50k za kit Executioner, šansa vam je 35% da ćete dobiti kit. Znači evo, uzet ćemo, ajmo Absint. Nemam dovoljno novca. Sad ću imati. Uzet ćemo Absent i popit. Pošto sam ja sad u Creative-u, izat ću iz Creative-a. Da mi nestane bočica. Kao što vidite nisam dobio ništa, nisam imao sreće. Uglavnom kad dobijete odmah receivate taj kit u inventory. Što se tiče toga. Znači kad upišete kit vam je sve, znači ne morate se zezati pisanjem, ovo ono. Znači ako ste donatorski rank, znači od Warriora pa nadalje, imate pristup donacijskim kitovima. Oni su vam ovo, znači ako ste rank Warrior, vidjet ćete samo ovaj kit. Ako ste Executioner, vidjet ćete ova dva. Ako ste naravno Hellcrafter, vidjet ćete sve. Youtuberi vide ovaj kit samo, znači kit Youtuber. Kliknete na vrata da se vratite nazad, a kao početnik imate pristup samo starter kitovima, znači ova 3 kita i ničem drugom. Onda da se varpate isto također, samo upišete warp i tu vam se nalaze svi warpovi koje ima na serveru koji postoje. Znači ne morate pisati warp ovaj, warp onaj, već samo kliknete warp i on vas warpa tu. Ovo je warp nether, ovo je malo old ovoga sređivo, pravi ove kao ove gastove.
meni su se jako svidjeli pa sam ih tu stavio. Kao warp, svaki warp ko warp. Onda warp divljina. Da vidite i warp divljinu. Naravno malo da vidite, nije ništa isto posebno lijepa, ali i znači na warp divljini vam padaju envoy. Envoy još uvijek nismo ih editali skroz, pošto stvarno jako puno ima posla oko tih envoya. Oni bi trebali kroz dan, dva izaći, znači na serveru biti. Pa uglavnom u chatu vam napiše tekst, znači kada padaju envoyi, u chatu vam napiše, ne znam, čestovi su pali na warp divljinu i onda se vi svi normalno idete na warp divljinu, lutate te chestove i u njima nalazite normalno malo bolje iteme nego standardno. Onda imate komandu title, znači želite title da imate na serveru, znači kad nađete te titlove možete naći u chest shopu ili u envoyima. Pokazat ću vam još šta je chest shop, ali uglavnom titlovi se nalaze, evo, kad upišete /title tu vam, i kad lutate taj title, on vam se uključa vamo. Znači na ovom dijelu vam se uključa taj title. Kao što vidite tu ima nekih titlova. I ne znam koji vam se svidi, evo meni se svidio one shot, ubacit ću one shot, napišem nešto, piše one shot, evo. To je taj title. I normalno ako želite maknuti title, upišite title i ukloni title. Sad kad upišete nemate više title. I onda imate chest shop. A da. Onda imate kit dnevno, da vam pokažem još jednu stvar. Znači u kit dnevno vam se nalazi HC Daily Chest. Taj HC Daily Chest naravno uzmete ovako u ruke, otvarate ga i pikate 4 random chesta, izaberite koja želite da vam se otvore. Ne znam, ja ću izabrati ovako. I tu dobivate neke random iteme, tako da se zavisi, evo legendary loot, dobio sam ovaj kurac, kako se to zove, how, i još neke iteme, a ništa posebno. Uglavnom HC Daily Chest ima jako dobri stvari, ali pretežito ćete dobiti malo lošije stvari, pošto svaki dan možete uzimati taj chest. Onda šta vam je ostalo? Ostalo vam još duel da vam pokažem, to je još jedna novost. A to ću trebati old schoola da mi pomogne samo da vam pokažem taj duel. I evo ga, sad ću pokazati duel, kako to izgleda. Znači komanda vam je duel i napišete ime igrača kojeg želite izazvati na duel. I sad trebate čekati dok on accepta taj duel. Znači duel možete acceptat komandom duel accept ili jednostavno tu da kliknete T i tu vam piše click here to accept duel i jednostavno kliknete mišom na dio teksta koji vam je odabran. Evo ga. Kad on prihvati taj duel, dobijete, znači da izabirate kitove. Znači vi sami birate, će Diamond kit, Iron Ladder, bla bla bla, ali ja ću uzeti Op kit samo da vidite kako izgleda taj najjači, ajmo reći, kit koji možete dobiti na serveru. Znači ja ukratko samo da vam pokažem taj kit, znači ovo je najjači mač koji bi zapravo mogli dobiti na serveru, znači sa tim custom enchantima, ovo je sjekira, ima tu jedan custom enchant, bow isto jedan custom enchant i evo ovo je armor, ovo su vam sve custom enchanti, znači od glowinga do hardened, ovamo isto od armored do guardians i do drank, ovamo isto imate neki custom enchant, uglavnom to bi bio najjači kit koji možete dobiti. I sad vidite kako imate, možete skakati, imate tu sve te custom efekte koje vam daju ti kitovi. Ja ću sad njega da killam, samo da vidite kako to izgleda sve, kako pobjedite taj duel. Hajde krpaj sine! Normalno vidite sami koliko puno treba da lik pogine, zato što koristim custom enchante, zato i ne dobivate nikakve golden apple i takve gluposti. Znači klasično, samo dobivate obično goldenke i to vam je čak previše, evo. Znači kad pobjedite duel, on automatski odlazi na spawn i tu vam piše da ste pobjedili duel. Uskoro će biti ranked, uskoro će krenuti ranked, znači ranked duel, brojat će vam se taj elo i naravno kad upišete /crta elo, tu će vam izbaciti ko je koji po rang listi, znači bit će vam koliko ima ko elo i ko ima najviše elo normalno klasi da će biti taj najbolji trenutno u duelu.
I sad šta sam vam ja vama još htio pokazati, znači najbitnije od svega, a to je ovo. Ja ću sad uzeti taj kit, da vam pokažem jednu stvar, to ću tu napraviti. Znači upišete _boss i otvori vam se, znači Hellcraft bossovi. Još uvijek nisam setao cijene, još uvijek nisam setao permisije, ali danas ili sutra već ćete moći uzimati, znači, ove bossove. Znači bossove kupujete isto klikom, jednostavnim klikom na bilo kojeg od bossa. Evo ja sam kupio King Iron Golem. I kad spavnate njega, evo ja ću ga spavnat, tu vam piše, dobro, Queen Slime zato što nisam edito, uglavnom tu vam piše gore ime tog bossa i kad njega ubijete on ima puno više healtha, ima i razne efekte koje vam zadaje, pošto sam ja sad u creative-u, to sad ne možete vidjeti, ali kao što vidite ima jako puno HP-a i stvarno jako puno treba da ga ubijete, pogotovo još kad vam krene zadavati te efekte i te gluposti. I kad ga ubijete tu vam piše u chatu da ste ga ubili i da ste dobili $1000, to jest nebitno koliko god ja setam, i dobijete neki item koji god ja setam, znači koji god stvar ja setam u inventory, to ćete dobiti to jest da kad ga ubijete ja setam i onda kad ga ubijete dobijete taj item. Jebote što sam se spleo ko ništa, boga mi ide to meni. Uglavnom, ja mislim da je to. Ako vas bilo šta zanima vezano za server, vezano za bilo šta drugo, slobodno me možete kontaktirati. Znači, još jedan put ponavljam, KTH vam se održava svaki dan u 20 sati na večer. Te knjige, kao što vidite, samo kad kupujete knjige, samo desni klik birate bilo koju knjigu hoćete. Znači, Legendary, ja sam izabrao Legendary Book, nju otvarate desnim klikom, a placeate ju jednostavno na mač i to je to. Znači tu vam piše success rate, destroy rate, neki čak enchanti, možda čak i neki enchanti ne rade točno svi enchanti, ali čuvajte te knjige, nemojte ih bacati jer je još uvijek plugin u beta fazi i kad se poprave ti problemi s tim enchantima koji ne radi, te knjige će vam raditi. Znači čuvajte te knjige jer radit će vam kad tad, tako da nemate uopće problema. Još uvijek neki plugini u beta fazi, ali uskoro sve će biti riješito i uskoro još novi neki plugini nam dolaze, tako da nadam se da će vam se server svidjeti. Kao što vidite imamo jako puno custom plugina kojih nema ni jedan server skoro na Balkanu i trudimo se da napredujemo što više, da se odvojimo jako puno od balkanskog standarda, da vama pružimo ono što sam Balkan nema, jer želimo vam pružiti stvarno kvalitetu, onu kako imaju strani serveri, sa puno više igrača, tako da ja znam da se nekima čak ovo neće svidjeti, neki su navikli na tipični faction server, ali ja vam želim samo pružiti ono što niste probali i to je to. Sad na vama je, hoće vam se svidjeti ili neće, ali eto. Još ću jedan put napisati item, pa nek vide ljudi šta ima demo. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Neće biti video nešto predugačak, ali napišite mi u komentare šta mislite, jel vam se sviđa server, da li vam se ne sviđa, da li igrate na njem, da li ne igrate, uglavnom nebitno je. Sad napišite u komentare da li vam se sviđa, što bi željeli izmijeniti na serveru ili možda čak dodat. Ja ću uskoro krenuti snimati serijal na svom serveru, na Faction serijal, igrat ću na drugom akauntu, da ne igram na ovome, pošto vam imam opis sve, igrat ću na nekom drugom akauntu, naravno neću si ništa givat. I to je to, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!